Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Principal Secretary Jangga Sarkar Jilla Wapet Secretariat Administration Department Usaid MD A Razi Lapinmi ya ke hukum Ba'onam Shah Shuh ikiru Paidbah dari gibru ke benabar makin rung hapok Secretariat lakadai hayojana Bhavan Additional Building ni third Secretariat ladai bikibru ke bemut banwan Secretariat kim shimlayo lupa ya ke appointment lani gaji ikut pol baki hek kisan bikin thop iki minister ni ke ofisar Sarkar. Kini ke hukum kepala Sapriang Paidbah kedai kepada penmi hak pesantren leber arajar pausan. Kekum kini ke hukum laong bagi departmen keliot jingtip babarok syikata la Shah iki beri ke menabar bikin rung kat bamuan Secretariat Khlem depan rung kerteng ialah di hak kepol bagi wani kendu iki hek kihan niki ofisar hapok Secretariat bak kedai kepin kulmar iki kerukom terekam. La hukum ru ibarok kinong teri Jangga Sarkar ki beteri Secretariat makidi bending harendang ki ID card jangki kena makinong up kin itu iki hakapor bikirung apo Secretariat bat orang Shah yanu bendrung dari kimdan ki ID makin yorung Secretariat.